روناهی تیوی دنگ و رنگ شورش روجاوای کردستانه به ناو تلویزیون شورش تیه ناس کرن ام در باسی 14 سال وگر روناهی تیوی تبن گاو آویتن و پیشکتن که دوی سال ده هاتن کرن که مانین که روناهی تیوی کرن دوی سالین ده چه بون و چاوا بون و بچرنگی بون جه تربسپی و عاموده ام نرنگل گودار بکن. مرحبا شنوه. سرسرا سر هر دو چاوا. نویت چیه؟ لیلاف جد باجار تربسپیه. لیلاف هن روناهی تیوی شوپینن. بله چاوا. قناة شورشیه هر وقتی واری شوپاندن. هن روناهی تیوی چاوا دبینن پیشنیاری وج روناهی تیوی چیه؟ که مانی نویچنه و باشی نویچنه. بله شخودی سام بجن کو روناهی تیوی یک جا قناه شورش کو بشورش روجاوار هاتی آواکرن و روناهی کو حقیقت الفر هذا جیان کرنش هر کسی را راگهان. روناهی تیوی چاوایی بچرنگیه. ام بجن باشی و چیه که مانی نویچنه نرین نویش بو پیشکتن آویچ. خودی شخوا که مایی هر تلویزیون جباری هبی لإمات بيجمها يعني وقت ملت يعني جواكاما حمو على طول سياسة بشكي براستي يعني يقولوا عازبون جماعة كتبي أم توازن تشنا ولو يعني تشنا كيف خند لي هذا وقا في الكلورنا تشنا ولو كبا ما يكفن تراثي ما يكفن يعني ملتي كرد تايبت يعني ديروكاوي يعني وقا قوتي زنجيلة بذات اشتغل جتر بس بيه أم درنج مان لم هاتن عاموده چوانه صابر هون باشن صابر خلو نویت چیه خوشناف تج عاموده یه بله عجب خلك عاموده اللي قناه روناهي نرن يا انا والله جارنا عملت نرن جارنا او جارنا چاوایی يعني هون تشتي باشه لدبينن ان كيماني ددن اولات مي قلقي باشه راستيجي يعني ونرينا وشي مثلا انه هون دخوازن هني بيتر تشي درخه بالي بكشين السر تشي خدي تم تشتي راستم تي دبينن تشتي خوشم تي دبينن براستيجي يعني قال لك كيفاش قناتك وسركفتي يزبقي كيماني ويتنن كيماني الا هبن بيشنياري تجبو متنن جبو صالانو ام تشتكي نفتكيني خدي از دخوازم كي هنكي سريش عملات بسكنه ولا اخباراتنا هون شدنا خدي اخبار واكثر شيء طبعا ايه زاروكاي زاروك ناهي المجال نادي المعروض طبعا هون روناهي تبي حاسبك اكيد طبعا ما كرمانجي قناه كرمانجي اجباري ما نجي حاسبك